AP Baro syakatuk kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Haka ayom pen kre election MP, pen benau Menteri Rangba Bancina Surok. Duna prapo persen kibadon trading license and Kim Seal professional tax. Blut say uba marter daki Eco Park Nongston. Bat kur takama kakong Angel Mary bat uba Benson. Bat mentangin pa syagi kubor bakam benya. Hakani ka ayom penkre ya ke election MP Lok Sabha, Menteri Rangba Konrad K. Sangma, usembut Menteri Rangba uba Plestun Tinsong, Marcus N. Marak bat ka Agatha K. Sangma, kilapen bena bansnai ki surok Neng Mandalgre, Syadari Bogre, Laipsan Kilometer, Chereng Gre, Shasibo Bibra, Nyo Point Prapuar Kilometer, Yeki jingking halor kawa ronggon, sanpue point ribu pramitar, bat halor kawa rongre, sanpue point ribu pramitar, haka jingya lang ba, kabalalong hamadan yele akai hasnong Neng Mandalgre, East Garo Hills, haka arpunyaw terik unaiwe. Kajinglot na kabenta kini kajingking kalong, shispa nyaw punyaw lak tingka, bat shispa sanpue lak tingka. Menteri Rangba uloong bai kini kisurok la penyo da ka Agatha K. Sangma MP na ka skim PMGSY jong ka sarkar India. Uloong ba ka sarkar MDA ka don santali gijing temu ban penmentoy ki ba ka jela ka surok ya baro ka ding electric ya baro ki ying ki sem ya baro ki lat jing tip ya baro bat ka di basyam ya. Uloong ru ba ka Agatha ka la penyo kan rius pa klur tingka banchna kat san spa teli giying beduk. Uba prestun uloong baka sarkar India ka lamang kat ar spa kilometer ka surok na ka skim PMGSY habaro ko ikajala. Ula khot ikinokma ki sordar ki traja ka ban netrelang baka sarkar jala kenang ban penstet ikini kijing mentoy na kabenta upat ba ka jala. Kipulit enforcement jong ka KHADC haka arpunyaw trik naiwing kila beteng ya kajing kenra trading license haka than lain kra ya kidukan jong ki bar jela ban thokit ya ki mahajan la kila siu ni ki jusiu ni AM ya ka professional tax shaka district council. Wat kinong balas ngi ki bamday riulum ki deban siu ya ka khajana professional tax shaka KHADC haba ki wantre shaka ni kajala. Hakani kajing thokit la shemba duna propo persen ki dukan kim jusiu ya ka professional tax. Kani ka pin-i baman ka snem de ki klur tingka ka KHADC ka do e yala ka jingkan show siya ka plapisa jong ka. Kani ka jingkan show ka de banet siya ki kampen roy jong ki pa jong ka KHADC. La syembru bakini ki dukan ki dantang ka trading license ka bagi siuman kapor bagi pentamaya ka kat baya ka khajana bagi kamay ka ji lani ka professional tax na kani ka jaka kim jusiu. Kalong ka jingdo ka bakraw ya ka KHADC. Hakanu ka rukom ka office jong ka KHADC ka syong matla bat le jaitu ikani ka phang bakong san amla ban ngotho. Hakani ka jingkhanra jong ka council la lap kumba prapo persen na kidukan kidon ka trading license and ray am ka professional tax. Baro kinong tray ha office jong ka sarkar India kidon ha kishnong basensyar ka district council kidi ban siwi ka professional tax. Ya kani ka jing thokit la yalam do ba tebor pathaw UEM bat uba fantin lakadong MDC ka lain kra ah kini kesngi. Now, look, the process has come. It's a check. You move on to the gun. Not doing it now. How can you doing? We are here. No, you just tell them to WhatsApp in your phone right now, please.
Pak kamu pak? Sudah ada bersihin betul tu dia. Apa dia investasi ke Alpunyo Tarik naik bakat gue ya baca belai. Kalian council gila ya penbej ni kisi ladap adon kam manginya le inspection ndai tang kala mitra ndai tang malki ndai tang majai lengin saya keleng-keleng tu kasor keba ketika kamram do council bandai inspection apa lim tua bahkan nong lingkar ka rukum ya penyayo penyahat te interaksi ni le kala mitra ini ya jadal buat gin hab ya cek mabun sin yo jing ujor mabun kehidupan di ya penyaji di business di dalam ke trading license di penapa di one bale dalam ke professional tax ke badai banhap badai ka rule ni bahap siu badai ka rule ni bahap biaj nanti apabila ke commission tingkat bakajing yo jimut nak kasnong do basnong dan kamban ya cek ini berapa persen nak kinong di jing di hami alam ka hi kide kiba yat dak nanti ki wadai marbun bangi cek ni kidon ni license jongki di level license jongki sibun pakim tipat ba ka professional tax tiap siu dekan ni kalong ka jing ya nanti jongi kalau men batai ki bawa jak professional tax di ben siu ni khasiru abangile ya ka no construction work contractor ne ki kam sarkar ne ngi siu professional taxแต่กำลังมันปลัดกี่เว้ยที่ใจตรงกองว่าที่เลเวอร์ไลเซนต์ตัวนี้เช็คลังอันดับนี้มาที่วันกินโอเฟนในkita mungkin buat Tesla kan biang buat Tesla itu dan kan mencek lain ke level license dan tasi hajing pemdon EM in charge jong ketrade buat ECM bagi medon station ni lah ya wan sembilan lang no dari EM di Sabetau nak land department minya pendap ya kena inspection bat nginum sange tang tangsi nginang yai ban ya cek nak kapor mentah kasi ngi dai sedang ban cek desi pun kim pat ya pli ne gini non tribal ki badi surok tambangi nak kalian ke council nginum sya batin ya di lemu madan punya surok cepat mentah asi ngina sedang banyayan desi dengan lap itu kita ngin minyakan itu. Berada bagajing surah kampat don kata kaba ong pengi aibor ke dobar snong lani aibor ke dobar snong lani aibor ke seng balang bikin surat ke department ke badi ben surat badi ka hok ke kan ke DC ka diapno dengan su badi ko authority ke district council ni ban jing khandra ru kan di district council kan no gajing dunong hawe de buka professional tax ajing itu nong nyimpan ada play ke survey bapaka memang kita sedang kena kejingnya cek dan dia kejing nong tak don baik kalong ke bas ngotenat pat bat nong shong ke than nong ston kamtam ki khna bat ki hep ki barit lingba ke jingla jong wei rangba bantai ki eco park kam resort paningkong ha ka than ya kabala ai kerteng da kamarters eco park yakni ke eco park lalong trai do ba martir kharjarin kadon hasnong maurus hasenda ke surok nong ston bypass Lepli pat ba ka arpunyo tarik naiwing da uko chairman ke MEDC uba Macmillan bersat kumukongsan ha ka jinge don lang ki officer ke tenat industry ki bahing ngesem jong ba martir kinong yalam shnong bat kilong kemilong pa ya barok ki jinat jong kini ke eco park la pelut hidu niu rang ba na ka baiseng lejong ulayo jinge rap ru na ka sarkar jalaling ba ka tenat penroi karkhana bat tourism na ka benta ka jingking ban penyeso shashiliang surok semangat hati barok kan Kaba pemenawa ya ketika mata ikupat kepada nopo kasino mafia kata kentai tusio lapli no menta sini ba beta kena no gono tau no nakat pada kam kanang ya kana kui pada mikisni makan long ke jumtoi nata ke kata kata ke jumi dalam ko we na bilat ai kam ai jam ya ki no sosong ni kata ya ke jumi tu be sibun tu be sejam
Nama ke jingim jong angai padon ahli ligi boa ho bogel. Kawai ke ong baka boa ka la phille ya kanun ka kam la da pidon ka kedan. Pilong officer ni, pilong politician ni. Kata ka de ka boa ka ba hila ban le. Kata ka long tang 20%. Apa persen ka pala ban irap leng ba ka boa. Par kawai ka boa ka ba ngila ban le ka lombong ba. Ngila ban weng ye jinge da ka jing sen pan. Ki ong katakan knowledge solution. Tengah kan mau balung nadu senam yung yang tolong balung aja kat sau, kat lai kat sau. Pada kabuj balung ulala ban pengyeng ye kedukan ke bahek hang tihan undeng. Kari kijing star. Kai jing sempang. Teng isi pakat tang to balak nang ban pule. Ubanang batip ula balak ban le ye hindai ngong em. Don artili kijing nang jing tep kijing star. Kata kajing nang jing tip tangi tip dak wangi pule de. Kata kajing start kajing sempang ka bulai wai. Ngarang itu kana apa di basun mata. Wong bangat tengah melawan mudur kajing sempang jong ba ngai lang. Dah. Ba ong batang si per minute ngampat di school wang. Udah berubah sepat tamu megala. Lara biar syok itu kana apa di imat war gitu pas PhD kimkot ka bapa khat. Ya kata ki ong kajing start kajing sempang ka bau bulai wai yo bulai. Ngangi ya kata. Tambah ya kajing start kajing sempang ka bau bulai wai ngim de ban kam. Ngakan mau mana ban mudur. Bau balung hakaju ka po upenyeng ya ki art di project ki ba la bantai ya ki hinga sem nyu balung. La ru bantai ki mnak salang ai kamai jami ki wepat. Kata kali jing sempang, balung udah ibu bala pulih, udah bala pulih, Henry udah ipat berstart ibu sempang. Ngateng teng apa ngalai jing eseng, ya lah deh. Ki baru ki underestimate ki pakat keren dah utai dan mesti dia happy. Utip utai tambak, tang ya wabi umpat tip Henry hanga, ngapain jika mesin jung bukan. Ladau tahu buru pada mesin bukan, kakta pakai terikam. Ladau tahu buru Ukraine ba labanong ba teng ke hukum Ukraine ki sim ada fiction. Kami isu na kami sim. La lang kum ba film deh. La ram biang sisin la sisin, lam biang sisin la sisin. Ana ya kai ka pila na du kami sim. Kan ya rap shisai kan no kam ko ngitu. Hadin berlejit berajing kai bepaka ke Meghalaya Powerlifting and Fitness Association mentau senam kalapha ikirang bathayele akasha Bangalore ban shimenta ke National Bench Press Arajar arpulai kabelalong hanong ba Bangalore na do ka arpo arterik do arpun riu terik naiwing. Na Meghalaya ka kong Angel Mary Kunsim umlong ka lejop bat yok kuri ka takma rupa haka sanpo ar kilo master 1 category bat uba Benis in Marwen ula kuri ka takma renong haka sanpulai kilo open sub junior. Ya kini ke national competition la penyat ka powerlifting India ka khot jang ke International Powerlifting Federation but Commonwealth Powerlifting Association bala itu hukmat the Ministry of Sports and Youth Affairs Government of India. Ya kini kekenhun bakat sangut lailam do ba Frankie Nongrum manager but secretary jong ke MPFA. Benis and Marvin, Harshad Jat and Sakib Ali. His honor is Mr. Ravi Kumar Tamil International Republic 2, escorted by Jayapur Lamani International Power. 59 kg sub-juniors, bronze medal Prince of Delhi, Jharkhand, silver Shanu Kumar Jharkhand, gold medal Arpit Gupta Madhya Pradesh. वीडियो बना लो आप Prince of Delhi, Shanu Kumar Jharkhand and Arpit Gupta Madhya Pradesh.
United Muay Thai Association India kalakentiu kerdan ki khat nyongut ki coach ki badai ki nongile kai Muay Thai na Meghalaya. Kini ki coach ki layo kerdan ki long prangut haka khat arkan Kameri Christine Riang, Kalvari Warkhallau, Jubinyan Milimngam, Daniel Nongsit, Valerian Marbanyang, Bansa Nam Kerpang Warkhallau, Edelbert Yeraplang Rendongsngi, Bat Utei Boklang Marbanyang. Katba sangut kilayo haka kerdan khatlai khan kilong pinne bor Milimngam, Jeffrey John Nongdahar, Blasey Bok Kharbuli, Alfred Watklet Riatam, Baru Aibor Singkli. Kiwei pat laingut kilayo haka kerdan khat sau khan kilong pinsuk sumer, Downy Nongrum Bat Upol Ronghang. Kini ki khat nyongut kilawan training ha Trisur Kerala naduk ka khat riu haduk khat kendai trik naiwing ha ka jingalam jongba isun President ka Muay Thai Association of Meghalaya. Sahabat orang ini, ayo belajar berat lagi semarin ini duit kumbang dia dalam ini lewat ini dan nyongut lihat negara Austin. Ayo belajar tapi press dengan apa kemudian juga populasi dependent from luar kemudian kumbang ini kemudian kemudian menjadi apa kewa di sepi. Di hari tersebut di waktu ini ngaku baju kupor presiden, baju kupor coach, nampaklah jo kupor poifa kumpul mungkar. Dan semua idol ini kena taksi berapa banyak ya belum juga mereka official Broadway ini pada timbar sembilan poin. Dari kelompok ini kena ini nilai pensiunan apa Meghalaya bahkan nyomot kena pensiunan ya mereka OSM na untuk level coaching one. Dan ini kena ini idol kredit belajar dengan shift pensiunan ya mereka kredit. Kalau baru kena ki idol kena day arbut bagi arbut bernata idol bahkan sanggup di sini dengan sebuah kuliah ni. Dan mengutip ini kita bahwa association juga mereka association Meghalaya mengutip bahwa dia keting auto martial arts martial arts dan itu perlu kumbaga dia arts of elites tak ada bahwa dia juga di juga mereka bahkan ada yang membaca kerjaan dan ini kisah telik tidak askul mengaprek kita menggon di bidang di jong di roh tentang kita honor art traditional, pelajar respect, usaha budaya excellent, melakukan play. Yang ini gaji kami kan, kemudian proses itu apa Thailand itu pokok. Jadi nak kalian ini, dalam kalian participation, saya dengan lebih biar dalam hari kenal ini melihat cinta yang ketika OSM lebih kepala organize dari United Muay Thai Association of India Yuman. Bahkan belum berusaha setiap Kerala, belum berusaha handretri, harus handai membuat acara pula. Bagi berteng di lokal ini haru, dari Christine Riang supaya katakan, Kalvari Warkhallau dikatakan, Jumnan Milimngam katakan, Daniel Nongsit katakan, Valerian Marbanyang dikatakan, Bansa Nam Kerpang Warkhallau katakan, Edelbert Yeraplang katakan. Tebor lang Marbanyang katakan nanti kita lah penebor Milimngam alaikan Jeffrey John alaikan Blasey Bok Kharbuli alaikan Bat Alfred Watklet alaikan Aibor Singkli alaikan tengidon ini pak ya kita bila di senior ini pentingnya kasaukan Downy Nongrum kasaukan Paul Ronghang kasaukan bat mga andalusun kandruka. Tegini kiba kasaukan kiladai astan garan masar. Tegani kiba kandruka kiba ayota malu kumbul munggah. Ini di silver munggah. Tengah mga yang ini ada ini munggah dari gol munggah. Teyang ni ka sinar kalawan te kemulawan sementara lawan di garan masar lain. WB Dr. Shaw, Grand Master, Bar Ruin, kita Grand Master, Bar Rupert, ini ide buat item apa ejlah ini, apa kali ini, apa Kerala.
Nanti lawan nilai di OSM nomor baru berkena tinggi timlah ban league sementara sekolah. Jadi nanti tahu kepada kalian kayak United Association of India, Nako India nation to meeting ban organize banyak keren yang ikma. Ban sendiri makin hak ini ki kiran besar kin ai training bagi organize to India. Nang mengira ban pentiu sepang yang kini menjadi OSM. Telimba England tu lawan lam Saki berbatai ini berada kulim tahu bunsut besar besar te lari syai itu merasakan dari nakal yang di sekretari beri info berbatai kategori dan kejengwan juga ini beliau kita kalau mengalangi isi menjalankan negara urusan lari gila sebuah kalau mengalai sepak 1 USD tentang lain keren yang mereka Federation nanti power jadi orang lari bila menolak bang lari sepak kemudian hiado jadi terkenal yang mereka jingga OSM ini koi katuki level kedua dia mengelakkan juga kalau membatang siswa lain USD yang di kepus jadi ini layu orang di OSM plus layu orang di mereka gede jadi so menaik play yang profit yang ini di state prepare berkaitan yang mereka organize nanti yang Kerala boleh melihat Association of Kerala apa penyanyi yang guru itu tinggi don malu daging pelat nyimjuna ya ka apa saus pamur kebeliwan benar lagi cuma boleh saki pada so kemen harus sekali ka layo pendek kana ni kurs ha bidai bar hati kesini jadi nak kalian kami kalian ada ni bersih dia ada berdua enggak boleh benar kertas tengah ngabuai pada pendek kana ni berdu menangani hubungan support Turki oleh bersih berdu jadi kena dengan dan ini profit ini kan rumah kemudian ada piala nikah level 1 jadi benda yang OSM kalau pertama tambah aku kata apa begini aja ni berokok ini dia berok ikam bagi dia ikram besar dan berok ikam bagi dia kita ikut yang memakai teu sekretari banget tak di latok siap bagi video bakal lagi dong hak atau kebenaran hari ke certificate yang 10 bah DM dari bela itu sudah berkhidmat yang ini ke OSM ini belah betul bersyukur mengenai Grand Star yang baik yang kamu bukan pensyar itu dan ada sirkuit untuk tutor dan kalian juga keturu kalian kami juga dibuka hak training secara yang siangnya sekitar kemudian bersiap berfutbol itu harus Smith dan sebelum Iran Syapo Nur Islam, Iran Syapo Ro, Iran Syapoai, Iran Sumirang, Iran Senangstoy, Labun, Iran kini kena jungi beradat dan ikapus, kemudian lapan air kecikai, nah tak setengah umnoban tidak ikan. Dan karena dulu bagi kini kita, abang kita ini ke masalah, dan ini ke bagi kita ship bangkai tidak kai, so betul ki, chip betul ship, yang kedua tidak kai. Kebelakang, lemnya kebelah itu dan ke atas uye pada apa orope. Jadi kemudian kita sebenarnya boleh yang atas uye kebelah itu ini yang kemudian hak tiga konflik association of Megalia. Dengan trading buat ini kebagilan kecil kena ban merah sebuah nak cuma betul kamtam PI kita bio scholarship atau bio kasihun kumbai kena nak kini juga di antara sini juga pedal yang Abu Dhabi juga pedal untuk Malaysia juga pedal untuk Thailand nanti teso naik boleh ke government tetap ya ke yang besar sport kunjung uji besar berkunjung direktorat paling bagai dalam jangan ke MSU ngeliyo sebut kena di wilayah sebentar yang TK semua lakukan pasal buimut beliau TK semua sana pembahasan kurang umur kembali apply dalam kata scholarship tersebut orang boleh ya mungkin ini bahkan akan diserahkan kepada pensiun bab pelapli kelak nanti yang dikena kemudian siapa dan yang tersebut dilakukan kap sumur tak kemudian dari belajar lagi minum ki association dari keberadaan menurut disiplin nak tak cerita kalau we nak tak kena bang kunjung yang itu mulai itu ada Olimpik kemudian berarti katakan kebenar kebenaran bagi dalam qualify beliau cipta
ya tiga tiga itu pesawat. Kawai ke ying ke bela rimba mau prem sengi tiang kala ing kong khat ha ka step jong ka arpunyau terik nai wing hap war san shiteng AA na ka jingkem ding kensan. Kat kum ka jinga thu na kitolong khobor ka ni ka ying ka longkum ka kudam bo khau bat bo jan kitrai dukan. Hadu ba penmi ka ni ka khobor umpat tip tikenai ka daw tenrai jong ka jing puluk ka ni ka ying. Ha ka ni ka jingja amdan manu ru ba mensau. Ki pulit pelip ding ki leher wut shikani ka ying man pelip pat tem ye ka ding nang baka numpur shiki wei pat ki ying ba marjan. Ki jing julor ki la long tang ye ki mar ki mata ki badon hakani ka ying. Digigam kau hendak empat anak. Kelempung Yukura 7 Elite Men's National Boxing Championship kelasdang haka arpusan terik unai wing hasai nehu Shillong. Hakani Kelempung Yukura kisamla shenrang na keling kijela kari India kilawan bantenjo ela kajong kabor. Lapli perdai kini Kelempung dau Secretary General Boxing Federation of India Himanta Kalita kumukongsan mat ladon lang ka Director of Sports and Youth Affairs ke Meghalaya ka kong Isawanda lalu kum kesembut kongsan mat ubah JF Karshing Working President ke Meghalaya State Olympic Association bat kirang 8 sports.
Ubah Renekton El Tongkar MLA ke Maukerwat Constituency rengkat ke Jing Senran jong kiri orang ba ulalit jerip kendit ya ke Jing Trey Health Sub Center keberon Hakashnong Pinden Lingdo Southwest Khasi Hills. Hadin baladap pet sani ke Jing Trey kini ke Jaka Sumarnong pang bertemai ubah Tongkar ulai thu dak ke boong bagi sorkar jelaling ba ketenat ke kuat kekiak kan sepli no shen ya kini ke Jaka Sumar kenang bagi pai ba jeng kisnong bemarjan kini yo Jing Sumar sukher bat kidawai da shen betikna hakapor bagi pangkisitam. Ulo ongru bakani ke Health Sub Center kan asyibun ke Jing mentoi ke pai ba kini ke tan. Kumban syupen pau ya ketika Sub Center lamang ha ke Jing lot ke bakot jaka san paulak tingka bat kan Jing Sumar ke san teli kisnong ke bakentup ya ke manat mau bidong lumau ba Pinden Lingdo bat Pinden Solang. Kini ke Health Sub Center kan long kejing ais ngobha Christmas ke sorkar jelas syakini ki santali kisnong laong uba Renekton. Plego. Ai menteri orang ban sai Bukan beneran enak. Ya, wan jengok ya kene ke sub center hang ne hamanat kadi ka surprise inspection ya ka bang simla ajing tip ya ki officer ya ka department ru ban jengok ya kene ke sub center da ka ba nila kwa ban plino ya kene sub center but ngam pertip lah kala dep ne kalau komno tan so kuman ta bani iba kuma kalau mentah ka ne ka sub center kala ibit kala ibiang ya ka bang si on plino ngin si on pun na la komno kwa ba shwa ka Christmas ngin ya ban ai Christmas gift ya ka ne ka dong ka than ya ka ne ka sanshnong chene ya ka ba kinyo ka sub center ha ka ba ha kini posnam baro kalau don ta kijing posneu handai simlau kam simlau don kano ka jing arab la kaliang jong ka sarkar ban yo pli kum kini ki sub center ki jaka aju sumar ya ka ba ha kini ka dong ka than ha kini ka sanshnong ti kbilti ba hadin bla pli kane kalong ka jing matoy ya ki ba jong ka dong ka than la kalong ha ka jing arab ya ki bastom kilong kni ki khlung ba dia baro ki jaj in persang ban yo i ba kane kalong ka jing ku ka ban sakri ya kini ki ba jong ka dong ka than nah wa berangnut ba ngin yo ban ai Christmas gift ba bagin saya penbet ngan saya bani keren bani minister jong ka health ha ka bagin yo bani penbet ka tarik bani yo ban wan plino e kene ka sub center kena bagi yo sedang no la kuno ikwa bani i bahaswa ka uni snam Kipulit yada Kapot Border Security Force BSF haka arpun retirik layo kemi kimar bertemu ban kaitu sya Bangladesh kiba shongdor umdunai ka khatway lak tingka. Haba ki BSF kila yo ijing tep petikna ne ki sintiat kila apketem hakilenti ya jong kinong kayitu shiliang pot. Hakini ke kinti kila yo kemi ki moj ke dawai jerho fensedail ke shini ki jan bat kiwe ki mar. Yakini ki mar ki mata bala yo kem la IT no shaka of his custom ke bedon haki jaka kapot. Bat da kitu ki khubor ngila poi shaka bakut tak hadu pengindai syambiang kublai shibon.